mobitel mi ispoje. No i ko ti jebe? A kada li radiš poziv? Viš neka svog moj javi. Evo ga. Nije. Da čeka Matu Šarić. Spori. Ajde, gdje si je? 12. mjesec prozore, tvore poli njih, kurac. Pijani su od ove jedne flaše, a gdje kad si nas sve popio. Evo ga Isus od ove. I ja mi psovat Isusa u hiži, bom ti noge slomio. Napad ovu pičku srče. Je to iz... Nema izgleda. Da ga ja zovem. Da ga ja. Idem direktno u imenik. Desni klikajte. Ne da ga ja zovem. Neću. Ajde, da ga ja zovem. Hajde, Močić, taj. Da ga ja zovem. Miran budi. Da ga me... Miran budi. Imaš, a? Ne. Hvala te mi. Pa da imaš lijepo... Ti ovo nosi znao. Šta ih ima ovdje? A? Di si? Ajde Bog. Hvala. Kaj tako, tako brzo. A ne, ja sam desno ću, a ne. Linija je u kvaru. Kaže linija u kvaru. Linija u kvaru. U Alici su ti. U jebu majku kako je bezobrazan. Sjede. Jao, ovo što ja ne bi dopustio, majke mi. Ovako bi se počahao po kiti, po klitaču, ali... Koks, da su mene ovak sjebali, znaš kaj bi ja napravio sam? Pa jebi je, donesem pive, hoću vas počastiti, ja jedni svoj pive popiju. Jesi se počastio? A kaj hoćeš, jesam popio ja? Jednu, dva i... 3 jeba. Sam popio ja 4. Daj me, evi, odi ti doma spavati, ti si mrtav. Kako smo si pojeli, znaš kaj? Koks, ne me disat. Za 3 dana sam se najao, gledaj ga. Koks, ne me disat. Ajmo na Amerikanac.